Zdravo Filipe, kako si? Ćao. Ne znam, je li Miljana, Nevena, Miljana, Nevena, Nevena, Miljana. Nema veze, isto nije. Dobro večer, oboma. Odlično. Eto nas, mi smo došli kod tebe ovde u Crikvenicu. Prelepo ti ovde, moramo da ti kažemo da smo, baš uživamo ovde i iskreno, mnogi sumnjaju kako Filip, šta radi tamo. Mi smo oduševljeni, kako si nas ugostio, kako smo uopšte celom atmosferom. Kako se osjećaš? Pa znaš kako, u principu osjećam se dobro. Malo me poremetilo što nam je Hrvatska izgubila 3:0 ipak od Španjolske, ali onako skupili smo se svi puni entuzijazma, cijelo društvo i to da odgledamo utakmicu i prvijenac Hrvatske na Europskom prvenstvu. Hrvatska je izgubila 3:0 od Španjolske, tako da smo se, da prostiš, malo skenjali, ali u principu sam dobro. Evo sada naši gledalci mogu i da vide kako je izgledalo to tvoje okupljenje sa društvom, kako gledate utakmicu. Ti si stalno u ovom lokalu, je li tako? Pa znaš kako, u principu ja sam u ovom lokalu drugi put, što se tiče lokala i zato što je lokal otvorio maltene pred koji dana. Po prvi put smo se skupili cijelo društvo u ovom lokalu. Ovaj lokal ima posebnu jednu priču i mislim više puta sam bio u njemu i prije i cijelu zimu dok je moj prijatelj, to je interesantna priča. Vlasnik ovog lokala je moj veliki prijatelj koji dolazi iz Šapca. Kad sam ja bio reality učesnik zadruge, on i njegova žena su gledali mene i negdje su gotivili mene, bio sam im simpatičan i to više je njegova žena gledala pa i njega nagovorila da i on gleda i tako negdje sam im se svidio ja i moje učešće u zadruzi i govoreći o Crikvenici, spominjući stalno Crikvenicu, su odlučili da dođu na ljetovanje u Crikvenicu. Međutim, naravno, ko što sam ja jednom rekao, ko prvi put dođe u Crikvenicu, taj ostane zauvijek. Tako je i bilo, na kraju su kupili kuću u Crikvenici, otvorili su ovaj predivan lokal koji je veliko osvježenje za Crikvenicu i za ovo naše područje, stvarno nešto drugačije, između lunch bara i pizzerije, kao što vidiš na samom moru je zaista poseban neki ambijent. I međutim, u međuvremenu smo se mi upoznali, ja i oni postali jako veliki prijatelji. Tako da nije sve crno što se tiče realitija, ima i nekih pozitivnih stvari, ima i nekih pozitivnih strana. Eto, jedno jako lijepo prijateljstvo sam sklopio sa mojim velikim prijateljem i gospodinom Novakom iz Šapca, koji je, dok sam ja učestvovao tamo, kupio i kuću i krenuo u otvaranje lokala ovoga, tako da smo sad postali veliki prijatelji i često se družimo, tako da, eto, otvorio se lokal neki dan i ovo će biti još jedna od baza mene i mog društva gdje ćemo onako se nalaziti i provoditi vrijeme. Pre nego što smo počeli da snimamo, baš si rekao, kad smo pohvalili ovo mesto, kako ti je lepo sve ovde, ti si rekao, pa jel sad razumete zašto sam bio tamo lud u reality? Da. I mi tebe apsolutno razumemo zašto je to tako. I nazad smo se dogovorile, pošto Filip Car nikako da ga dovedemo u studio show Bliza, onda smo mi ispale carice pa smo došle kod cara. Svaka čast, znaš šta je. Vjerojatno će biti gledatelji opet ljubomorni pa će reći vidi ide se caru na noge i to. Nije tako. Ja volim kad radim u mom gradu, jer nekako se ovdje osjećam onako, kako bi ti rekao, ambijent mi je, kući sam. I onda volim kad i ljudi koji me znaju iz svijeta show biznisa, realitija, javnog života, kad dođu i osjete moj grad. Kad snimim nešto u mom gradu, opet ima neki drugačiji utisak. Drago mi je kad mogu prezentirati moj grad i da kažem, da ne budem skroman i reklamirati moj grad na takav način da opet negdje, kao što sam stekao ovo prijateljstvo sa Novakom, vlasnikom ovog lokala, Boho bara na Crnom molu, tako i da možda i neki drugi ljudi koji vide čari te Crikvenice. Meni su osporavali i više puta su mi govorili kroz moje trogodišnje učešće, ajde ti došao sa sela, iz malog mjesta, onda ja onako nekad sam znao i odgovoriti na te opaske tih učesnika, ali onako sam pomišljao, kad biste vi vidjeli moje selo koje je zaista ljepše od Pariza, malo biste drugačije pričali. Ja sam nekako navikao i vezan sam za ovo mjesto i zato želim da i ja i Aleksandra i moja kćerka i da se moja obitelj nekako da bude pozicionirana baš ovdje, zato što sam vezan jednostavno. Navikao sam i na more i na ovaj mentalitet ljudi i na ovu laganicu ovu usporenost. I jednostavno
ovo je Primorje, a Primorje je posebno. Da, a moramo da primetimo takođe da ti drugačiji deluješ ovde, s obzirom na to kako su ljudi tebe gledali na televiziji, pa si bio nekako i drugačijeg karaktera, možemo da kažemo da si pokazao svoju tamniju stranu, tako da lepo što kažeš nije sve tako crno, zato što stvarno si drugačiji čovjek. Da li to ima veze s tim što si postao otac i samim tim da možemo da pređemo i na tu temu? Vidi, ima, iskreno da ti kažem, ima ne samo od momenta kad sam ja postao otac, evo sad će biti mojoj Leoni, mojoj ćerkici predivnoj 2 mjeseca, ali ne samo od tog momenta kad sam ja postao otac, nego i od samog momenta kad sam saznao da je Aleksandra trudna, već sam ja negdje počeo da mijenjam sebe. Jer uvijek sam mislio, naš problem je u drugima, problem je u ovom, problem je u onom, u biti problem je u tebi. Znaš, ti moraš negdje naći sebe i doći sebi kad su neke stvari u pitanju. Ok, ja sam se nalazio u ekstremnim uvjetima, sa ljudima na koje nisam naučio, na koje nisam navikao, gdje možda u nekim momentima sam gubio i sebe, svoj karakter, ono svoje što ja posjedujem i tu elementarnu neku inteligenciju i tu neku kulturu koju donosim svoje kuće. Jer smatram da svako iz kuće nosi svoje ponašanje i svoj, na kraju krajeva, i odnos prema životu i vaspitanje i sve. Tako da... Da li smatraš da je reality zapravo izvukao iz tebe ono najgore? Pa mogu slobodno da kažem da je. Da je u mnogim situacijama, ali ne bi ja krivio druge za to, nego bi krivio sebe. Ja sam jednostavno momak koji je u tom periodu, u tom momentu, negdje i onako nadobudan i buntovan i svašta nešto mi se i dešavalo prije samog prvog učešća u realitiju. Negdje zadesio sam se na nekom mjestu koje je za mene bilo nepoznanica. I susreo sam ljude koji su do tada bili za mene nepoznanica. I onako sve je to utjecalo. Svako moje učešće se baziralo da ja uđem, opušten sam, svoj sam, zezanje, druženje, budem onakav kakav zaista jesam. I onda prevrne me, okrene me i onda i ti ljubavni odnosi. Mislim da sad, da se ne lažemo, znaju i gledaoci i koji me vole i koji me ne vole i ljudi koji su pratili. Imao sam i puno tih ljubavnih odnosa i puno možda i nekih rasprava i svađa i nekih situacija na koje se ne ponosim. Zaista na koje me onako u momentima sramota što su mi se u životu desile, ali sve u životu... Ajde sad da budeš konkretan. Čega te je najviše sramota? Kog odnosa? Pa vidi ovako. Nekako publika je navikla da ti budeš iskren, surovo, pa evo očekujemo od tebe i tako odgovor. Sada da ja kažem da je mene sramota svih odnosa u kojima sam bio u zajednici, reće ljudi, aha, opet traži krivca u nekom drugom. Kažem ti, gledam, krećem od sebe. Smatram da sam ja krivac za bilo koji odnos koji nije valjao. Jel sam ja možda negdje bio inicijator ili sam ja bio vodilja tih nekih odnosa i ja sam bio neko koji je upravljao tim odnosima. Nije baš tu bilo žena koje su upravljale sa mnom, nego sam ja upravljao njima i odnosima sa njima. Zaista sam, i kad je Aleksandra u pitanju, jako mi je žao što su se desile neke situacije između nas dvoje. Što su neke loše stvari se desile, jer stvarno smo od samog starta u odnos u sezoni 6 jedno prema drugom osjetili zaista veliku emociju. I nešto se je desilo što se prije toga meni nije desilo u realitiju. Ja sam uvijek govorio ljudima kad su govorili a izaćeš van, Aleksandra noga kao i sa svim drugim curama, ja sam uvijek negdje opravdavao sebe i govorio nije ljudi, osjetim u sebi da to nije tako. Na kraju krajeva i sve je to okrunilo, svu tu ljubav i svu tu vezu i cijeli taj odnos je okrunula naša kćerka koja se, hvala Bogu, desila i zato nisam ljut na svoje učešće u realitiju. Znaš, kad pomislim ljudi te i prepoznaju, i javna si ličnost, i doživljavaš i hejt, i određene komentare, ljudi koji te stvarno smaraju i zamaraju i možda i tu prepoznatljivost. Ne možeš nekad slobodno da prošećeš, da te neko ne prepozna, ali onda gledam uvijek te ljepše strane. Gledam, da nije bilo tog realitija, možda se ne bi ostvario kao otac. Da nije bilo tog realitija, možda ne bi upoznao sad mog prijatelja kod kojeg sjedimo, s kojim sam veoma dobro prijateljstvo i poznanstvo stekao. Znači, na mnoge stvari sam mnogih stvari me stid, ali neka sam ih prošao. Bolje da sam ih prošao prije nego da ih prolazim kasnije u životu. Vidio sam da u biti
Znaš kako, iskreno ću vam reći, vama i svim gledalcima koji će gledati ovaj naš intervju. Ušao sam u reality onako naš, buntovnički, kao mangupski, mislio sam da sve znam, u biti upoznao sam unutra u tom zatvorenom prostoru koliko ja nisam upoznat sa životom, sa psihom ljudi, sa načinom razmišljanja, sa samim sobom. Tek poslije izlaska iz sezone 6 sam negdje sjeo i našao samoga sebe. Jel misliš da sve znaš i onda ti se dese situacije za koje smatraš da su nedopustive i koje ti se nikad u životu nisu dešavale i postaju ti svakodnevnica, kao normala, znaš, to je normalno. Normalno je da imaš odnose koji su izloženi širokim auditorijumu, u javnom mjenju. Normalno je da možda imaš turbulentnu vezu u kojoj se dešava svašta nešto i sa tvoje i sa druge strane. Normalno sve one psovke i to. Da, normalno je da sa ljudima s kojima vodiš suživot i živiš pod istim krovom, da jednostavno u podne jedete nakon 1 sat, nakon sat vremena u 1 sat se najstrašnije psujete i mrzite. Nisam se dobro, koliko god neki kažu ti si najjači igrač realitija svih vremena, mnogi mi laskaju i daju komplimente da sam ja zaista neko ko je bio onako kompletan reality igrač. I što se tiče humora, i što se tiče ljubavnih odnosa, i što se tiče možda tih svađi i svega toga. Smatram da sam puno griješio, znaš, smatram da sam ušao jako nezreo. Ja sam došao tamo sa nekih 26 godina i smatram da sam tek unutra upoznao materiju ljudi. Kakvi su zaista ljudi i šta ljudi u sebi posjeduju. Jer uvijek sam kroz život išao brzo, znaš. I ja sam mislio da su svi dobri, svi su mi prijatelji, svi gotivim, svi su mi dragi. Živio sam drugačije, znaš. I onda vidiš u biti, susretneš se sa ljudima, ali opet kažem ti, žao mi je što su mi se te stvari izdešavale i što su i moja porodica i moji prijatelji i moja podrška gledali te stvari, ali s druge strane, ozbiljnu sam doživio lekciju. Ozbiljnu životnu lekciju i negdje naučio sam da čovjek, naš kako bi ti rekao, uzrečica, da, čovjek uči dok je živ je zaista, jer ja sam došao u zadrugu kao neko koji ima ljubavne odnose, kao neko koji ima probleme, kao neko ko se nalazi u nekim situacijama, možda i ozbiljnijim životnim, pa sam se unutra u momentima pogubio. Pogubio totalno da sebi dozvolim neke stvari koje će na mene staviti doživotnu neku ljagu. Ali ajde, Bože moj, završilo se to sve. Da. Izašao sam iz 6. sezone sa Aleksandrom kao mojom partnerkom i mojom najvećom ljubavi. Ja mislim i ne samo reality. Kad me često pitaju da li razdvajam to, ne reality nego i životnom. Zato što žena koja je meni rodila jedno predivno dijete i stvarno žena koja se trudi da se posveti meni na svaki mogući način, da se prilagodi meni na svaki mogući način, nije ni njoj lako. Ja sam taj koji je već u realitiju inzistirao da naš život bude ovdje. Ne znajući da će ona ostati trudna i da će roditi nama kćer. I ona je već tad bila spremna i negdje zbog ljubavi prema meni da se preda, da dođe, da promijeni sredinu, da promijeni državu, da sve. I onda, hajde na kraju kad podvučem crtu, koliko god se loših stvari desilo, opet desilo se nekih lijepih, to mi je izmijenilo, promijenilo život. Malo sam otišao u tu medijsku ilegalu, ne da mi se, znaš kako ljudi, joj, evo ga, ovaj jedva čeka da bude u medijima. Stvarno, eskiviram, evo vi same cure znate. Koliko puta ste me zamolile da budem u vašoj emisiji, da učestvujem. Sad ja prenosim nešto šta će se u budućnosti desiti ili što se dešava u mojoj sadašnjosti. Znaš, ko da sam prosto sebi... Prosto ne prijeti, ali dobro, ti nemaš ni lepo iskustvo sa medijima, s obzirom da si uvijek bio medijski nekako, da kažemo, osuđivan. Da li je Filip Car udario Aleksandru? Da li je Filip Car nasilan prema Maji? Da li je... Sada, hajde, već kad pričamo o tome, mi smo došli da pričamo normalno i uvijek smo imali dobru saradnju. Mislim da je lakše puno biti sa vaše strane nego sa moje. Danas, sutra možda se i okušam, pa vidim kako je biti sa vaše strane i da budem nasuprot. Biti na ovoj strani imaš osjećaj, na udaru si, konstantnom udaru. Vidiš ovo što si rekla, da li je Filip Car uradio ovo ili ono. Znaš, nije se rodio ko je narodu ugodio. Narod je najsvetijeg čovjeka koji je hodao ovom planetom i ovom zemljom linčovo, kamenovo i razapeo.
Tako da, što ne bi mene ili nekog drugog čovjeka koji u principu je i grešnik, i nije bezgrešan i tako dalje. Ali, znaš kako, desi ti se nešto loše, evo ti sad imaš priliku da možda kroz te reality programe ispratiš, neka žena radi nešto loše ili nešto ružno muškarcu. I oni kažu, vidi ga kakav je, ne zna se postaviti, ne zna se suprotstaviti, ne zna, ne zna. Kad uradi to, onda je kontra. Onda je nasilnik, onda je vulgaran, onda je, ne znam, monstrum, onda je psiho, onda je... Tako da ne možeš naći tu zlatnu sredinu. Ne možeš naći, ali složit ćeš se da svakako Filip Car je neko ko je više osuđivan nego neki drugi reality učesnik koji bi, možda zbog tvog karaktera, možda zbog tvoje impulsivnosti, verovatno zbog toga ti ljudi vole, opet si iskren, uvek bio u svakim postupcima, pa i tim, hajde svađama, opet si bio iskren. Sada kad pričamo o Aleksandri, u kakvoj ste vi situaciji? Neki pričaju da ste rasklinjeni, neki da ste zajedno. Koja je vaša trenutna situacija što se tiče ljubavi? Vratit ću se na ovo što si rekla prije odgovora za Aleksandru. Bio sam onakav kakav jesam. I to je bio najveći problem mene. Ono što sam u datom momentu mislio, to sam iznosio. Ono što sam u datom momentu osjećao, time sam se vodio. A to je najveći problem. Ti kad si izložen javnom mjenju, ti moraš razmišljati o tim nekim... A ja nisam takav. Nisam neko ko je perfidan i ko je namazan i ko gleda negdje kakvu će sliku i kakav će utisak ostaviti na ljude koji to gledaju. Ne zanimaju me ljudi. Cijeli život prolazim to negdje i prije nego što sam bio javna ličnost da ljudi me osuđuju na konto fizičkog izgleda, na konto ponašanja, na konto ovoga, na konto onoga. Navikao sam s time i time sam se vodio. Sve o sebi sam rekao, sve o sebi sam pokazao, nisam ništa krio. Jednostavno, bio sam onakav kakav jesam. Filip Car je sve ono. Da, ono što ljudi kažu ovakav i onakav, to je sve Filip Car. I ono loše što ste vidjeli i ono dobro. To što neko ne želi da vidi dobro, želi da vidi samo ono loše i to ono što je naš narod takav. Samo loše je zanimljivo. Neće niko gledati ono dobro. Ono dobro nikom nije zanimljivo. To je monotono, to je dosadno. A ono loše je svakome, nažalost, zanimljivo i svako će baciti oko na to i na konto toga će donesti neku sebi u glavi sliku kojom ćete okarakterizirati i da li smatraš da je tu ljubomora, sujeta ili neko ko bi volio da bude na tvojom mestu, pa zato ljudi posmatraju i pričaju o tebi u negativnom kontekstu, a zapravo je totalno suprotno? Pa ima i toga, ja nekad pomislim, jebote, koji sam ja negativac kad sam ja od najnegativnijih reality učesnika, od ljudi koji su zaista negativni, zaista koji su bili kroz život negativni, napravio pozitivce. Koliki sam ja onda negativac i koliki sam ja onda zločinac. Kad sam ja uspio toliko negativnih ljudi i od toliko osoba kroz reality koji su zaista vukli za sobom neki loš glas i neku lošu sliku, uspio sam od njih da napravim svece, a od sebe sam uspio da napravim totalno ono suprotnu stranu. Ali ajde, Bože moj, ima i ljudi koji su meni prepoznali, vidjeli možda i neku plemenitost i negdje kad zagrebeš u dubinu duše, negdje i dušu. Srčan si, iskren si. Da, te neke stvari iskrenosti, ali ja sam prvi koji se vodim time da rađe mi budi iskreno loš nego neiskreno dobar. Znaš, a ljudi su, moj najveći problem je bio u medijima generalno što ja nisam bio svjestan. Ja nisam svjestan medija, ja nisam svjestan sedme sile, ja nisam svjestan ljudi i nisam svjestan kamera. I onda sam onako, ja sad stvarno zaista malo gledam reality, ali ono što sam zadnje ispratio, ja pomislim, Bože moj, zamisli da sam ja tamo. Kad bi im ja spucao i skresao sve u facu, ono što je činjenično stanje... Ne prođe jedan dan te ne pomenu. Pazi, ono što je činjenično stanje o njima samima, pa čekaj, recite i vi o meni, ali samo moment, sad pričamo o vama. Da vam ja kažem ono što ste vi, ko ste vi, kakvi su vaši odnosi, kakva su vaša druženja, prijateljstva, kakav je vaš način života i kakva su na kraju krajeva i vaša učešća. Ali hvala dragom Bogu nisam tamo, pa ali znaš kad vidim neki klip, nešto sam ispratio ono zadnje što se dešavalo između Đedovića, Matore, Anđele, Anite. Znaš kad se kući iznerviram, onda možeš misliti da sam ja tamo šta bi bilo. Mislim da bi im bio, bolje im je da im je 300 učesnika tamo nego jedan Filip Car. Jer kad bi im Filip Car rekao argumentirano i činjenično stanje onoga kakvi su oni, baš bi se skenjali i baš im ne bi bilo dobro. Što misliš, ajde sad da taman o toj situaciji vezano za Anitu, Anđela i Matoru?
Koji je tvoj stav po tom pitanju? Da si tamo, šta bi im rekao? Vidi ovako, Matora me prvenstveno prije svega, znaš koju sreću, veliku sreću imaju Anita i Anđelo, što je Matora neko za koga se veže negativna konotacija kroz čitavu njenu reality karijeru. Bravo. I onda imaju sreće. Jel da je to neko drugi na mjestu Matore i da neko zna bolje da iskoristi tu cijelu situaciju, mislim da bi Anđelo i Anita bili ljudi koji bi bili najomraženiji u narodu, a ne, koliko sam ja shvatio, najbolji i najobožovaniji. Da, imaju podršku, da. Tako da imaju sreće što je u pitanju Matora. U kom smislu imaju sreće? Pa imaju sreće zato što, pazi, Anita dođe, djevojka koja, meni je ona bila, stvarno kad sam bio u tom učešću u 6. sezoni, bila mi je draga, negdje i družila se s Aleksandrom, ali zaista je djevojka koja nije na nekom intelektualnom nivou, nije ni na nekom moralnom. Malo je i sa tim nekim moralnim načelima upitna. Kao jako mlada dozvolila je sebi da ima kući dijete od, čini mi se ako ne grešim, ispravite me ako pogrešim, koja ima dijete od 3 godine, a 2 godine u realitiju i planira i 3. godinu da bude. Znači, ne možeš da istupiš i da kažeš ja sam dobar roditelj. Ako si ti odsutan roditelj, onda nisi dobar roditelj. Ne možeš da kažeš da si moralna, časna, poštena i to ako si svojim učešćem, i ona je kroz svaku vezu bila ista. Ja sam imao priliku da učestvujem i gledam njezine ljubavne odnose, znači sa Markom Markovićem, sa Zolom, sa Matorom i na kraju krajeva sa Anđelom. Svagdje je negdje ista. Mislim da je ona je djevojka iz ruralne sredine koja je veoma namazana i koja jako dobro koristi situaciju. Pogotovo situaciju koja ju se posložila u ovoj sezoni. Jer na kraju sve se zaboravlja ono što je ona uradila. Pa ti si ta koja je odabrala Matoru, ti si ta koja je patila za Matorom, ti si ta koja se udala za Matoru i ti si ta, ko što je Filip Car uvijek unaprijed govorio šta će se izdešavati u realitiju, tako da kome je pratio na mom TikToku ovim putem pozdrav za svu moju podršku i za cijelu moju flotu sa TikToka i ovako općenito sa svih društvenih i socijalnih mreža. Na kraju krajeva ti si i ta koja je nju prevarila i u momentima ulaska u brak ulazila u neku priču, u neka dopisivanja i u neke stvari sa drugom djevojkom. Onda si se zaljubila naprasno u Anđela i krenula sa njim u vezu. Anđelo kao dečko koji je uvijek bio desni bek, lijevo smetalo sa desne strane, je isto iskoristio situaciju da negdje kroz tu cijelu priču, prvenstveno averziju i animozitet prema Matoroj, i kroz to što će braneći, zastupajući i opće što će biti u nekoj vezi, zna da će biti u prvom planu. I da je to negdje najgledanije i najaktivnije, najpraćenije i da je to uvijek prva tema. Mislim da su jako mi se nije svidjelo, vidi kad je Matora u pitanju, jako mi se nije svidjelo prvo što je pominjala neka imena od nekih ljudi s kojima sam ja dobar i koji su mi prijatelji. Mislim da nije ispala što se tiče toga uopće kodeksna. Spominjala je imena nekih ljudi koje nije trebala. Na kraju krajeva i moj prijatelj Šebez i mnogi neki ljudi koje ona spominjala nisu spominjali nju ili joj nisu ništa uradili i ne znam iz kojeg razloga bi zbog bilo čega iskompromitirala te ljude i te ljude uopće stavljala u usta. Tako da pogotovo za te negativne situacije. Reality Imanje pratit ćete putem kablovskih operatera širom Balkana. U Srbiji putem MTS kablovske na kanalu 146. Možda niste znali, ali vlasnik i direktor najveće produkcijske kuće na Balkanu, Saša Mirković, dobitnik je nagrade Beogradski pobednik. Naše glavno oružje je ljubav i prave vrednosti. Prijave za Reality Imanje šaljite na imanje@hiveproduction.net. Čemu spominjanje ljudi koji nisu dio realitija i koji ne žele da budu dio realitija? Znači, Matora je tu veliki krivac kad su u pitanju njeni prijatelji. Ali Anita i Anđelo, kako su... Da li smatraš da ima tu ljubavi? Pa vidi, nečega ima. Nečega ima sigurno. Da li ima privlačnosti, da li ima ljubavi, da li ima navike, nečega. Ili možda ima para. Nečega ima sigurno. Nisu mi neke stvari, kako bi ti rekao, nametali ili bilo šta.
Sad, da li oni nameću drugim učesnicima, ja to ne znam. Meni nikad niko nije niti mogao, niti mi je nametnuo bilo što. Ali ima dosta i njih unutra u reality, poput Matore, koji kažu da imaš dobar honor, svi znamo zašto si ti ušao. Sad, to što ljudi umisle i zamisle da su produkcijski igrači i da su reality učesnici da rade po defaultu ono što bi narod volio i ono što bi produkcija voljela, to je nešto drugo. Anđelo ima dovoljno iskustva kroz reality, mislim, i u 5. sezoni on pokušavao, kad sam ja bio u 5. sezoni, negdje da se okrzne i da se očeše u taj prvi kadar i u tu bitnost. Samo što je imao posla sa malo drugačijem reality učesnikom. Nije bila Matora, nego je bilo Filip Car. Pa je bilo naš, na uzicu pusti, pa na uzicu podveži. Razumiš? Jer ja sam volio da se igram sa njima svima u datim momentima i da govorim o muškarcima. Sa ženama šta sam radio? Radio sam i svojih nekih sitnih, što se kaže, strasti, pobuda, zaljubljenosti, voljenja i ostalih stvari. A što se tiče muškaraca, volio sam da se nadmećem s njima i da ih pustim na moj teritorij, da kroče, da krenu i onda da ih razvrnem, da ih navrnem, da im nije dobro. Zato što sam znao da se predstavljaju lažno i nemam ništa protiv Anđela. Čak mislim negdje da je i kulturan dečko i da ima to neko kućno, što vi kažete, vaspitanje i da je onako korektan i okej, ali jako namazan. Prošlo je puno realitija. Ja znam ljude koji su prošli puno realitija kako razmišljaju. Pogotovo ljude koji imaju ručnu. Ja mogu biti 10 puta u realitiju, ali ja sam lik koji nema ručnu. Ja neću, 3 puta mjeri, jednom sjeci. Ja neću razmisliti 10 sekundi pa uraditi nešto, nego ću po defaultu eksplozivno da kažem, da uradim, da napravim, da reagiram. On je lik koji jako dobro sebi u glavi složi cijelu situaciju. Tu ima ekipu koja ga je okružila. Zadnju tu temu, kažem ti, stvarno sam ispratio, mada sam generalno gledao jako malo. Tu ima Đedovića i još neke ljude koji su zaista, vidi, Đedović mi je najnerealniji. Ja sam unutra toliko o njemu, imali smo često sukobe mišljenja, nikad nismo se vrijeđali, nikad nismo bili jedan, da kažem, protiv drugog. Nismo imali oko čega da budemo ja i on rivali. On je lik koji nikad nije imao ljubavne odnose, on je lik koji je nešto komentirao i uvijek je pazio kako će komentirati kad sam ja u pitanju. Tako da nisam imao nekih problema sa njim i potreba. Tako smo se postavili ja i on jedan prema drugom. Ja sam bio lik koji sam rekao, ko prvi krene na mene, ko meni kaže nešto ružno, od mene može očekivati rafal. Znači, ispucaš jedan čorak, od mene dobiješ cijeli redenik metaka. Pa sad ti vidi, izvolite. Jednom mi je rekao da sam budala u 4. sezoni, ja sam mu rekao, ja se tebi tako ne obraćam, zamolio bi te da se ne obraćaš ti meni. To je poštovo sam i ja. Sukobe mišljenja, raspravu na nekom drugom nivou smo imali, ali nikad se nismo vrijeđali. Ali mi je nejasan. Nejasna mi je Matora, vidio sam klip gdje on govori kao da Matora, naš u principu indirektno je rečeno, tu se povlači, jer Đedović jako puno zna o njoj. Pa jel te, vi ste se družile, ona ne zna o Đedoviću. Šta se o Đedoviću ništa ne zna što bi ona mogla izvući iz njihovog druženja, a on bi mogao nešto o Matori. Šta to zna Đedović, šta je Matora, šef mafije negdje? Šta je Matora, ko je Matora da bi Đedović mogao toliko nju nacrniti i iskompromitirati da ona ne želi da uđe u sukob neki s njim? Ne želi, jer je Đedović stvorio autoritet nad tim starim učesnicima da ga se zentaju, odnosno da ga se boje. Da li smatraš da je to zato što je možda u jednom momentu bio voditelj? Pa da ljudi smatraju da je on produkcijski čovjek, po znacima navoda. Oni su prije još više imali zent i još više se bojali Đedovića. Određeni igrači, bilo je ljudi koji su se suprotstavljali ili bilo je ljudi koji se nisu suprotstavljali jer nisu imali potrebe. Ali kažem ti, napravila se jedna, samo zato što je u pitanju Matora, što je u pitanju djevojka koja je toliko loših stvari napravila kroz reality, koja je popraćena i uvijek nekako u medijima eksponirana negativno i u toj negativnoj konotaciji, onda imaju priliku i šansu da hendluju i da sa njom rade sebi situaciju i da negdje naprave sebi prostor da bude onako kako oni žele. Kako komentarišeš skidanje bubica? Anđelo, Đedović, odlazak u toalet. To je opšti haos na internetu. To nisam ispratio sam, iskreno da ti kažem, ispratio sam kada je Milica i Terza, kada je Milica ostala trudna, volio bi da ta djevojka pobjedi.
ispratio sam sve što se dešavalo između. Znaš kako vidi, ja sam doktor za reality, ja sam doktor što se tiče njih, ja njih znam, ja njih dovoljno im je 2 minute da nešto pričaju i da shvatim o čemu se radi. Tako da ja kampanjski to pogledam, jer mi je bilo interesantno, jer se dosta pričalo, digla se pompa oko toga i sve sam kockice posložio i shvatio o čemu se radi. Matora je tu što se tiče Anite, totalno žrtveno janje, jer je Matora jedna budala koja u svakoj sezoni se zatelebala u neku djevojku. Te djevojke su bile s njom izričito iskoristi, izričito jer su negdje htjele da budu medijski popraćene i da budu u tim nekim aktualnim pričama. A u ovom slučaju prvi gej brak. Prvi gej brak i u svemu tome. Ja kada su ušle u elitu, ja sam rekao što će se desiti sa Matorom i Anitom. Rekao sam unaprijed, onaj koji je mene pratio i moje live-ove pratio i oni koji znaju i koji gledaju mene od samog početka na mojim live-ovima, znaju da sam rekao ono što će se desiti. Samo je bilo pitanje s kime će se desiti. I sad vidi, ja vjerujem, svi smo mi griješni. Svi smo mi griješni. Sad će neko reći, nekom priča o sebi ili nekom priča o svojoj Aleksandri, nekom priča o svojim bližnjima. Dobro, ti si pošao od sebe prvo. Vidi, svako postoji, kod svakog faza životna i faza rehabilitacije i period kad se čovjek može promijeniti. Zato je život i namijenjen. Male novorođenčad smo, pa smo male bebice, pa smo djeca, pa smo adolescenti, tinejdžeri, pa smo momci ili djevojke, pa smo žene ili muškarci, pa smo babe i džedovi. Ne ide naopako. Znači, za sve u životu je potreban određeni period da bi ti negdje, kod Anite nije taj bio. Nije mi bio taj određeni period da bi ona mogla stati i mene uvjeriti da se ona promijenila. Jer ja, kao i o Aniti, tako i o mnogim drugima, znam jako puno. Ne samo kroz reality, nego i van realitija. Tako da, te priče ne piju vodu. Anđelo i Anita kad izađu van, borit će se i nogama i rukama što više da ostanu zajedno. Dok traju emisije, jel tako? Ne zbog naroda. Šta je koga briga? Vjeruj mi da učesnike nije briga šta narod priča. Jel misliš da njih briga? Briga je učesnika šta narod priča dok su unutra. Dok su u realitiju. Kad izađu van, već vode svoj život i već ih ne zanima. Ne stvara im niko toliki pritisak, razumiješ? Ali će negdje zbog drugih ljudi, zbog emisija, zbog pitanja naroda i svega, negdje se bori da ostanu zajedno, ali neće ostati zajedno. Neće biti zajedno i mislim da u svemu ovome Matora samo da je drugačija malo ličnost nego što je, da je drugačija osoba i da ima drugačiji princip i način ponašanja i odnošenja prema cijeloj situaciji, mislim da bi prošla puno bolje, ali nije namazana i to mi se svidjelo što nije namazana što se tih stvari tiče, tako da jebi ga. Ti si neko ko ume da nekako pročita osobe i na prvu loptu i na drugu loptu. Uglavnom, si odmah skapirao ko je kakav. Da li, tvoje lično mišljenje, da li ti smatraš da Anita voli muškarce ili žene? Pa ona je pokazala sama da voli i muškarce i žene. Jel vidi ovo? Zašto sam siguran da voli žene? Ako je Matora bila samo igra, šta je Matea? Pa to sam htjela da te pitam. Razumiješ? Šta je Matea? Matea je neko ko je sa strane negdje u toj cijeloj priči, uopće ne znam otkud je, s koje kruška je pala ta, razumiješ, ali Anita je pokazala da ima taj afinitet prema ženama, čim je, pored žene, s drugom ženom, nije s muškarcem, vjerojatno tu bilo i muškaraca i žena, ali znači pokazala je da to pije vodu, da ima nešto. Mislim da je ona samo jedna, da sad ljudi ne misle da ja nešto ne volim ili mrzim Anitu. Mislim da je Anita jedna mlada djevojka koja je prebrzo ušla pod svjetla cijele te javnosti i svega toga i dobrano se pogubila. Ali opet ima onu svoju seljačku, ja volim reći seljačku namazanost, di barata sa tom cijelom dobro pliva. Znaš, ona dobro pliva. Anitu ti da slušaš ili sjedneš sa njom, Anita ne zna 2 prosto proširene rečenice reći. Ja sjećam, ja i Miljan Vračević smo se smijali, ona ide da se ubije sa vitaminom C, pije vitamin C i kaže sad ću da se utepajem. Možda se negdje u njenoj sredini to tako kaže, meni je bilo smiješno to da će da se utepaje i da pije vitamin C i negdje nije ostavila utisak na mene kao neko ko je inteligentan, kao neko ko je moralan, kao neko ko je na kraju krajeva roditelj.
Na mene taj utisak nije ostavila. Sad mi možemo to opravdati njenom mladošću, njenom ludošću, nekim stvarima koje se pravdaju do određenog vremena. Šta će biti kad izađe Anita van iz realitija, kad ne bude ostala s Anđelom i kad bude ušla u sljedeću sezonu? Da li smatraš da će ukoliko ne pobjedi? Da li smatraš da će zvati Matoru? Vidi, Anita ukoliko ne bude pobjednica realitija i ukoliko izađe van, će napraviti gomilu gluposti, a onda će se vratiti u reality. A Anđelo će tad, jer Anđelo ima čuku. Ovaj samo namazana, a on je i namazan i inteligentan i opet ima nešto u glavi. A on će tu svu situaciju iskoristiti da svu tu zajedničku podršku i sve te ljude negdje pridobije i da bude oštećena strana. Misliš da će Anđelo ispasti žrtva na kraju? Da, što je meni ružno kod muškaraca. Ti imaš ko muškarac da bude žrtva. Uvijek žena treba biti žrtva i kad je muškarac kriv. Ja kad bi se osjetio u datom momentu pred javnosti žrtva neke žene, ja bi napravio da ona bude žrtva. Da mojim ponašanjem ili mojim nastupom ja pokažem da čuj to jadan muškarac, dođe neko od 2 metra i 130 kila i treba da bude jadan. Konju bi rep iščupo i ja sad treba nešto kukati ili jadikovati. Momak, nosi se sa onim što ti je život doneo. Nosi se, jer sve u životu, negdje, ne kaže se bez veze, ko nije na mostu na čupriće, nosi se sa time. Tako da, a oni se ne mogu nositi. Ja sam bio lik koji se može nositi sa svime. Da li ćeš biti sa mnom, da li ćeš me ostaviti, da li ćeš mi raditi nešto loše. Idemo, kotrljamo. Razumiješ? Pa makar i ti u nekom momentu ispod loš, budi onakav kakav jesi, a ne samo što je naš narod takav, ne bi mi džaba ljudi ratovali nekad kad smo ratovali i dešavalo se šta se dešava. Naš di je najteže na planeti, na kugli zemaljskoj, najteže je udovoljiti našem narodu balkanskom. Mi smo najzahtjevniji. Mi oko sve, a u biti smo toliko jednostavni i toliko, nego smo jednostavno neuki. Neuki smo, prebrzo je došao taj zapadnjački stil života kod nas, ti reality programi, te društvene mreže i to, i ljudi nisu upoznati sa time. I jednostavno su se susreli s nečim što nije za njih i to ih je jednostavno zaludilo, opralo im mozgove. Sad da zaokružimo tu priču Matora, Anita i Anđelo, kako komentarišeš upletenost Sandre Rešić? Sad su isplivale sve te silne prepiske da je zapravo Sandra Rešić dovela Mateu u Đedovićin stan. Mislim da je i Rešićka u tome svemu kolateralna šteta i mislim da Rešićka nije imala neke loše namjere. To je moje mišljenje, nisam dobro ispratio. Šta je sve koje je tu konce i poteza vukla Rešićka. Pa Ermina je umešana u sve to. A Ermina je stara mirođija. Ermina, na šta je problem kod njih svih? Oni su ti svi poltroni Marka Đedovića. Neki kao da možda postoji neka veza ljubavna između dvojice. Nikom od njih ja niš ne vjerujem. Ja ne znam, ja sam se tamo nagledao svega. Ja sam se nagledao žena koje su... Misliš da postoji ta šansa da postoji nešto između Anđela i Đedovića? Ne gledam ja to tako, ali ja ne gledam iz te prizme. Ja sam lik koji voli žene i koji gleda iz te prizme. I onda ne gledam u ljudima, ali sam se često iznenađivo. Često sam se iznenadio kod djevojaka koje sam mislio da vole muškarce, demantirale su me i otišle su sa ženama. Sa likovima za koje sam mislio da vole žene, otišle su s muškarcima. Da, ti si neko ko je upoznao Anđela. Da li ti smatraš da on imate afinitet prema muškarcima? Otkud znam, kažem ti opet, ne znam, toliko sam da prosti narod, ali reći narodsko rečeno, toliko sam furundžija i topčija upoznao u tom javnom životu da više ne znam, razumiješ? Ne znam više ko di može da uleti. Marko Đedović je u 3. sezoni 3 vidio da je uradio jako loše stvari, jer je bio jako svoj. I jako loše je prošao u narodu. I poslije toga, u 4, 5 i u sada 7, je izmenio svoj način ponašanja i počeo se da se priklanja svakome za koga misli da je favorit naroda. Ali on baš stalno priča kako njega baš briga šta narod priča. Njega da baš briga šta narod priča, on bi se ponašao shodno sa onim što kaže, a to je da je neutralan. Ako si neutralan, ne bi zastupao stranu Anđela i Anite, nego bi bio objektivan i neutralan i držao bi se sebe i svog posla i za crnim stolom bi iznosio onako kako misliš mišljenje. Razumiješ? Tako da ja da sam učesnik, kad bi on krenuo na mene, ja bi krenuo, ne bi krenuo od mosta i ćuprije, nego bi krenuo od toga da nekim svojim određenim prijateljima okreće leđa, da nekim prijateljima, nakon toga što su ga izdali, je oprostio i družio se s njima, a nekim prijateljima na neke nepostojeće izdaje okreće leđa. Pitao bi ga za temu
Ja se ispričavam ovim putem Franu Pujasu, koji nisam ja s njim ni drug, to je isto ni brat, ni pobratim. Niti smo ja i on u nekom kontaktu, niti prijatelji, niti ništa. Ali, vidi, postojale su jako velike priče između njihovih prijatelja. Ne pričam ja onom što mediji pričaju, nego onome što je njihov krug ljudi govorio i pričao. Pa bi ga pitao o tome. Ja bi na igri istine, ako im postoji još ona igra istine, ga priupitao. Možeš li pobliže i opširno da mi objasniš tu situaciju? Možeš, nema kontraša. Tamo nema, ja sam bio u realitiju revolveraš, Doc Holiday. Brzo sam vadio pištolje, ti na mene, ja na tebe. Razumiješ, ti na mene agresijom, ja na tebe kontraagresijom. Ti na mene verbalno, ja na tebe kontraverbalno. Nema kompletnih reality igrača koji mogu da ponude narodu ono što sam nudio ja bez lažne skromnosti. A to je da narod mogu da naljutim, to je da narod mogu da rasplačem, to je da narod mogu da nasmijem i to je da narod mogu da zadovoljim zato što kažem ono što je činjenično stanje. Imaš ceo paket. Razumiješ, najlakše ti je biti u realitiju lik koji će glumit da je zaštićen i zamišljen. Nema reality igrača. Nema produkcijskih igrača. Ja sam imao, Bogu hvala sreće, imam normalnu obitelj koja nikad nije htjela da bude. Nikad moja obitelj ništa ružno nije rekla za nijednog učesnika. Nikada u životu. A mnogi su se ogrešili o mene jako. Nikad nisu bili dio ni jedne emisije. Nikad nisu dali ni jednu izjavu. Nikad nisu htjeli ništa. Zašto ljudi žele da budu anonimni? Pitanje za sve roditelje, učesnika, zašto su dio svega toga? Zato što žele. Imaju nešto u sebi da žele da budu dio svega tog. Da li je moguće da reality učesnici sa nekim adminima stranica, pazi, ti si admin stranice, moja si podrška ili si admin, hejter, ti si, koliko sam shvatio, ti neki admini tih poznatijih stranica, oni su ljudi koji, vijesti danas, oni prenose sve što se dešava, nekoga kritiziraju, nekoga favoriziraju, Zamisli da si ti u dosluhu sa tim ljudima. Ja mogu te ljude da poštujem, da ih pozdravim, da budem dobar s njima. Pričam o neutralnoj, oni nisu tvoja matična podrška. Ja ću sa svojom podrškom da budem i u kontaktu i dobar, da danas sutra ovako ko sa Novakom isteknem i veliko prijateljstvo. Ali sa nekom neutralnom stranicom adminskom kojoj je hobi ili slobodno vrijeme da se bavi reality učesnicima i njihovim učešćem u realitiju, da ti budeš u dosluhu sa njima. Ja sam dobre 2-3 sezone u reality odgulio da bi shvatio da su reality učesnici povezani, usko povezani sa adminima koje kakvih hejterskih stranica. Čak i neki vaši kolege, da ja uvijek kažem iskreno kako je. Nebitno kome dajem intervju ili se kome, zato bi i volio da se naš intervju i naša priča o kojoj pričamo od prve sekunde mog razgovora do zadnje sekunde pusti baš onako kako ja govorim i pričam. Kad je u pitanju showbiz, ona se uvijek pušta sve. Kod nas nema toga montiranja. Apsolutno sve ono što sam rekao bi volio da bude iznešeno u tom intervju. Jer masu puta nisam htio da ponavljam intervjue sa ljudima koji nisu, puste što im paše, a ne puste što im ne paše. Pusti da ja budem neko ko je došao u taj intervju i ko je rekao sve ono što iskreno misli. Izneo ono što misli i gotovo. Zdravo, doviđenja. Evo, vidiš kako te mi puštamo. Razumiješ, danas, sutra ja i ti možemo biti kolege na tvojoj televiziji i ja sad gotivim tebe, a nekoga s te televizije ne gotivim. Šta ja trebam kao da glumim, da njega gotivim ako ga ne gotivim. Neću da te vidim. Bježi, pa jel možeš ti da radiš na trafici i da s onom djevojkom što radi u drugoj smjeni ne razgovaraš? Predaš joj ključ, predaš joj papire, predaš joj kasu, predaš joj... Naravno, ako ne utiče na posao, naravno. Razumiješ, naravno, ništa u životu ne treba da bude plastično i umjetno. Čim je plastično i umjetno, to je neprirodno i to jednostavno se meni ne sviđa. Ajde mi prokomentarišeš, evo sada tu priču, rekao si da je prosto šok Đedović koji je kumovao na svadbi Anite i Matore. Zagrio sam se ko za crnim stolom, zagrio sam se. Odlično. Dobro, to je i liči na showbiz, ali tako? Da mi prokomentarišeš kako je moguće onda da je Matea spavala u Đedovićevom stanu? Da li ti smatraš da Đedović zaista nije znao za to kao što kaže? To nemam pojma. To sam ispratio na portalima, kažem ti Rešićka, stan Đedović, to nisam ispratio. Koliko je izvodljivo da neko spava u tvom stanu? Čak nisam ni ispratio Ermina, što je pričala sa Đedovićem i njima. Ne mogu ja gledati Erminu i ne može meni Ermina držati pažnju. Erminina priča meni ne može držati pažnju zato što znam da je Ermina neko ko je kuvača. Razumiješ, ko je kutlača ili kuhača, koja kuha, koja je uvijek u svemu, pa onda, znaš kako je,
svi nešto žvale i onda kad se desi frka, onda kud koji mili moji, razumiješ? I onda bježanija, pravdanje, ovo ono. Svi su oni jedan te isti lonac. I Ermina, i Sandra, i Đedović, i Matora, i Anita, i Anđelo. Vi ste, dame i gospodo, prijatelji. Vi ste prijatelji. Vi ste se družili. Niste sa mnom kafe pili. Niste se sa mnom čuli, niste sa mnom kumovali. Nego vi međusobno ste se optuživali, napadali, družili, ovo ono. Ja sam imao svoje probleme. Možda sa ovim, s onim s kim sam bio dobar, s Tomovićem, pa imao svoje dobre odnose, pa loše odnose. S Janjušem, s ovim, s onim. Ali vi ste sad na redu. A vaši odnosi liče na sve, samo ne na prijateljstvo, nego na pranje, na kanaljenje, ko će tu pred narodom, kako naš. Ispratio sam jedan klip Ermine kad je bila u Šiša baru sa Đedovićem. Vidim Đedović ručnu debelu povuko. Ne bi tako Đedović, nisam navikao na njegov razgovor sa Erminom takav. Znači, da, svima je bilo čudno da se neko povukao. Jedna Ermina koja je samo ženska lapača i kako ona to tebe može ugroziti? Da je to znači da ona njega ubola možda? Da ti nju ne možeš postaviti na mjesto. Zna on da negdje ima greške u koracima i da mu ne ide u prilog, a neobična mu je Ermina i odmah mu radi mozak. Aha, Ermina dolazi na krilima naroda, na krilima tih nekih njihovih kanalica, tih admina, veza, grupa, hejtera, ludila i odmah ručna, razumiješ. I jedna Ermina da vodi Đedoviću, razumiješ, riječ, da mu drži riječ, a da on onako naš, ono, pa ne, pa daj, pa ovo ono. Mislim da je, kažem ti, Matora tu najveća kolateralna šteta, samo ne mogu biti na Matorinoj strani zato što je ljude koji nisu dio realitija i prijatelje koje nije trebala spominjati, stvarno je napravila neke greške koje su neoprostive, ali sa druge strane, vjeruj mi, bolji prijatelj, iskreniji prijatelj i pošteniji lik je Matora od svih njih zajedno. To mi vjeruj. Kakva god da je, ta ista Matora im je godinama davala, častila, vodila, kuvala, organizirala zabave, partije, vjenčanja, materine, a onda kad dođe do toga da treba se nešto, onda su oni svi protiv nje. Tako da, vidi, sama je ove godine promašaj, zato što nema tu nekih priča koje, znaš kad Anđelo, koji je 3-4 puta bio u realitiju, je glavna tema. Nema ljudi koji mogu ustati za crnim stolom ko ja, koji su až daje. Riječiti, inteligentni, ne boje se onoga što će reći, šta će narod reći na konto njihove riječi, a koji će ti sasut sve ono što jeste u lice. I pritom stojiš iza toga što kažeš. Vidi, ja da ustanem, ja sam znao ustati za crnim stolom, nosim se s njih 20 kad nisam u pravu. A zamisli kad sam u pravu. Ja bih složio kolovačke puške. Prvog Đedovića, jel moguće da si ti Anđela, na kojeg si takav atak vršio, ajde što je Anđelo, razumiješ, takva persona, pa to, zamisli, Anđelo postavlja neke standarde, šta on dozvoljava i kako on karakteran i kako on odgojen. Ti se družiš sa likom koji te je toliko kompromitirao, koji te je toliko prozivao, koji te je toliko loših stvari uradio. A istom tom Đedoviću bi postavio pitanje, čekaj, ti tom istom liku za kojeg si to mislio sve do lani, istoj toj djevojci koju si toliko pljuvo pored svoje prijateljice s kojom si proveo tolike godine i toliko od toga prošao u životu, ti si na njihovoj strani ili sa njima. To je nerealno. I onda bi on rekao, ja sam neutralni učesnik, ja nikom nisam prijatelj. Pa dok ćeš se ti, druškane, braniti i obrana tvoja će biti da ti nikom nisi prijatelj. Kome si ti onda prijatelj, zaista? Da li smatraš da on na taj način možda opravdava svoje ponašanje u realitiju? Ne može opravdati zato što je on uvijek i tada. Ja sam volio Đedovića, sa Đedovićem porazgovarati. Zato što je Đedović, pored svega, kakva je osoba i kakva je ličnost. I Đedović je lik koji živi, on je žena u tijelu muškarca. On živi za trač, za frku, za problem i da bude mirođija toga svega, ali ja nisam ništa. Znaš, ja nisam u odnosu, ja se nisam ovo, ja nisam ono, ali uvijek u svemu tome negdje, tu se negdje on nalazi. Ali zašto ja inače poštujem i gotivim ljude koji su inteligentni i koji su pametni. A Đedoviću niko ne može osporiti inteligenciju i mozak. Pamet. To su dva različita pojma, inteligencija i pamet, a on je pokazio da je i inteligentan i pametan.
Pametan je zato što ne vuče krive poteze da se jednostavno kompromitira tako da ulazi u neke ljubavne odnose, da li s muškarcima ili sa ženama, da li da se možda tuče i ne znam šta radi. Dobro, imao je kiks kada je lupio šamar devojci. Jedino to, ja tad nisam bio učesnik, pa ne mogu baš da... Znači da je ipak i od krvi i mesa. I generalno, kažem ti, inteligentan i onda ja volim sa takvim ljudima da sjednem i da popričam. Mnogo puta mi se našao, ne mogu staviti, ja moram staviti ruku na srce i reći, taj čovjek se mnogo puta meni našao. Taj čovjek je mene 100 puta saslušao, 100 puta smirio, 100 puta mi pomogao unutra i ne mogu reći da je prema meni bio loš što se toga tiče. Znaš, ne treba meni yin yang, ne ćeš ti meni da se ti družiš sa mnom, da si ti meni danas dobar, a sutra gledan u grak šta će biti. Da li ćeš mi napraviti frku, hoćeš biti na mojoj strani, hoćeš me ovo, hoćeš me ono. Ali nije Đedović kao Đedović, nije bitan. Nije on krucijalan igrač što se tiče realitija. Ko je krucijalan u ovoj sezoni? Đedović, Mića i to su inventar. Ko je krucijalan igrač u ovoj sezoni? Niko. A Janjuš i Aneli? Ma kakav Janjuš i Aneli? Janjuša ja volim Janjušov humor. Mislim, volim ga na taj način kao igrač, kao reality igrača što se tiče humora, što se tiče zajednice, što se tiče smijeha, što se tiče druženja. S druge strane, Janjuš ima takvu osobinu u sebi, Janjuš se voli napraviti žrtva, nevin, jadan, više nego iko. Razumiješ, Janjuš voli sebe najviše na svijetu. Prije sam rekao da neću da pričam o Janjušu kao učesniku zato što je imao tragediju koju je imao, ali mogu da pričam generalno o njemu kao o učesniku. On je neko ko ćete nasmijat, ko je dobar za zezanje, za šegu, za šalu. Nije nešto naročito, niti riječit, niti inteligentan. Da bi mogao da bude bitna karika u realitiju. Ti da biš bio bitna karika, ti moraš biti prvenstveno na igralištu. Nogometno igralište je crni stol. Na tom igralištu se pokazuje. Lako je u slačionici pokazivati šta bi trebalo. Znaš, u teoriji. Za crnim stolom je praksa. Tu on niti je riječit, niti je inteligentan, niti je on nešto naročito iskren. Zato što on voli da on malo naš bude i jadan, malo i da bude žrtva, malo i da se opere, malo i da ovo, malo i da ono, a sve to da umaskira u oblande, da to upakira kroz neku šegu i šalu. Tako da što se tiče Aneli, mislim da, to sam već rekao prije, nisam opće ispratio njihova dešavanja, osim da je ostala trudna što sam pročitao. To želim da mi prokomentarišeš. Tebe publika upoznala kao veoma iskrenog. Bio si u dosta ljubavnih odnosa gde su se dešavale te situacije. Iskreno i sad pričam, svi će mi se popet na leđa, vrijeđam svih. Po svima derem, ali neka deru. Pa ti si samo iskren. To što su oni takvi, što ne znam koja je fotografija. Sve što ti kažem, nisi ti pravi, vidi sve što ti ti samo kažem. Gledaš. Sve što ti kažem, rekao bi im unutra u reality puta 5. Slušaj, evo što I sve što kažem, kad izađu iz realitija, nek odgledu, pa nek mi daju repliku, pa da se čeramo. Da. Ono što mene zanima jeste, nalazi se više puta u tim ljubavnim situacijama gde se dovodilo u pitanje opet trudnoća, pa je bilo možda je trudna, tvoji ljubavni odnosi. I ti si uvek odreagovao srčano, nikad nisi pomišljala na to da se odvojiš od te devojke u tim momentima. Sada se dešava situacija da se Janjuš odvaja od Aneli i dobija osudu, čak i nasrnuo na nju. To mi je ružno. To mi je ružno, vidi iskreno da ti kažem, ja sam imao sreće što se meni desilo. Meni se desilo da saznam da je Aleksandra trudna u momentima kad ja i ona nismo bili dobro. Kad smo bili u svađama, u razmiricama i to. Ali sam imao sreće da mi se desi da mi ostane djevojka trudna koju zaista volim. I da mi se desi da je dijete koje ja čekam začeto stvarno iz čiste i iskrene ljubavi. Koliko god smo mi tu ljubav oprljali nekim našim postupcima i ponašanjima, šta njenim, a da ne govorim mojim. Ali mi se desilo i zaista čiste i prave emocije i ljubavi. Dešavalo mi se nekad u životu, imao sam ja u realitiju priču gdje su mi složili priču da je Sanja Stanković trudna sa mnom. O tome ti pričam. Imao sam osjećaja prema njoj kao što ovaj zamrzivač ovdje sa ovim sokovima ima prema meni. Ali si ispravno odreagovao. Ali sam osjetio tu neku empatiju i tu neku ljudsku i nešto. Tako da ako nije odreagirao što se toga tiče adekvatno, onda, mislim, nije okej. Ali opet... Evo, Sita je gostovala na Hype televiziji i ona je otkrila da Janjuš želi na taj način da ispadne žrtva tako što će Aneli da pobaci dete. Vidi, Aneli, ja ću ti reći sad nešto o Aneli. Onoliko koliko znam. Sa Sitom sam razgovarao na mom TikToku. I čak mogu ti reći da me i iznenadila. U razgovoru sa njom da sam
pozitivno iznenađen. Ne negativno, nego pozitivno. I ja i čak dosta i mojih ljudi. Ono što ja sam vidio i što znam o Aneli nije naročito inteligentna, isto naravno nije naročito ni rječita, odnosno elokventna. Imala je strahovito loših poteza i postupaka. Ne sviđa mi se kad roditelji djece uopće budu učesnici realitija, pogotovo majke. Ajde otac, pa otac mora da zaradi za neku sopstvenu egzistenciju, pa ode na brod, ode u vojsku, ode da kopa kanal, ode u rudnik ili ode u reality, ali da baš žena koja je majka ide u reality, to mi se nikako ne sviđa i to ne volim. Prvenstveno, to je loš potez samim tim što je eksponirala sebe i svoju obitelj na takav način sa tim gnjusnim pričama, ni to mi se ne sviđa, ali mislim da je iskrenija i možda negdje duševno bolja nego mnogi koji su unutra. Misliš da je u dubini duše dobra osoba? Ne mogu ja to da tvrdim, ja nju niti poznajem, niti sam ja nju toliko ispratio, ali ono što sam vidio i što sam ispratio, mislim da negdje ima, što se tiče duše, kažem ti, ja nekako kroz život tako sam vođen da više cijenim ljude koji su totalno iskreni, i koji su inteligentni. Volim inteligentne ljude. Nije inteligentna i nije totalno iskrena. Ali mislim da je opet, pored svega toga, bolja možda osoba nego mnogi koji su tamo. A Asmin u celoj priči? Pa nemam ništa ja da kažem Asmina loše, niti isto dečka poznajem, niti sam nešto previše ispratio. Mislim da njemu i Staniji, ako se već odlučio za Staniju, nije trebala ta neka previše ta medijska pažnja i to neko eksponiranje, jer što više ti izlaziš u medije i da li napadaš ili se pravdaš, što se više kotrljaš u tom nekom blatu koje ako želiš miran život ti nije potrebno. Više, recimo, ja nakon ove emisije mogu da snosim određene posljedice. Posljedice takve da me boli u predjelu prepona za ono što će ljudi reći. Ali oni će reći, znaš, doće neko i da kaže aha, mene si spomenuo, sad ću ja. Zato sam ja htio da zaštitim sebe i svoje najbliže, misleći na Aleksandru koja je u tom momentu bila trudna i da joj ne nanosim stres, jer sam ja veoma direktan i veoma iskren. Jer ti ako ćeš da se oglasiš, ti ćeš da se oglasiš kako treba. Ja njoj kažem, Aleksandra, ja neću izlaziti u medije i davati intervjue. Znaš zašto? Mnoge bi napao. Nisam ih napadao samo zato što je Aleksandra bila trudna. I zato što smo dobili bebicu i ne želim da na nju nabijam njoj negativnu energiju, jer će mi tu negativu i tu uzrujanost prenesti na dijete, razumiješ? Ali vidi, zato malo izbjegavam medije i to. Ja sam predirektan, preiskren. Ja ću reći sve ono što mislim. A to što ja mislim, to bole kosti od toga. Od mog mišljenja bole kosti, ali ja ne uvijam. Ja mogu tu sjest pa reći, pa ništa nisam ispratio, a stvarno nisam reality, ako sam ispratio 10% od ono. Znaš, baš kad je najaktuelnije, kad je nešto povatam ja to brzo. Ali stvarno negdje nisam imao ni potrebu, razmišljam sam o nekim drugim stvarima. Onda mi bolje da ja nisam u medijima. Bolje da ja nisam eksponiran. Ali ljudi vrlo cene tvoj stav po tom pitanju, kao i to kako komentarišeš, i ti baš iskomentarišeš onako kako većina ljudi i misli, pa zato vole da te gledaju i da te slušaju. Ali istina boli. Laž je slatka, laž je mila, laž je draga, a istina je, razumiješ, a sad, kako bi ti rekao, put do pakla je popločen dobrim namjerama. Ja ne mogu reći da imam dobre namjere prema ljudima koji mi ne znače ništa. Ja te ljude mogu, jer većina tih ljudi o kojima ja pričam nisu imali dobre namjere kad sam ja u pitanju. Ja nemam ni loše namjere, ali reću ono što je, kada sam već pitan i kad već izađem da kažem svoje mišljenje narodu koji će to gledat, reći onako kako zaista mislim. Nećeš uvijeti u foliju. Razumim. Pa ja kad vodim intervju, šta sam ti rekao? Jesam te pitao koje ćeš me pitanje postaviti? Jesam ti dao bilo kakav ultimatum? Tako sam i ulazio u reality. Ajmo, idemo. Apsolutno. Idemo. Tako se živi život. Ja ga barem živim tako. Sad, doduše da se previše što se kaže, smanjio sam i intenzitet. Generalno, stil svoj života sam izmijenio totalno. Vidi, večera sam pogledao utakmicu s prijateljima na okupu, nismo se vidjeli ne znam koliko. Tu najbliži krug, Bruno i par dečki naš, dođu do mene, pogledamo televiziju.
stil života mi se promijenio. Znaš, radim na kući, radim taj stan, radim oko okućnice. Otac meni ima dosta godina. Sestra je tu sad sa malim njenim. Ne mogu ti opisati koliko me rođenje moje kćerke promijenilo. Da, to se vidi po tebi kako pričaš. I živim za taj moment i to će se desiti unutar sad 7 dana da moja kćer bude u mojim rukama, u mojoj kući. Ja živim za taj moment, ja živim za to. To je meni jednostavno, svi su mi govorili, bili su u pravu, ja sam im govorio, daj meni, ja se sjećam Mikija Đuričića uvijek u realitiju kad mi je govorio, tvoj život će se promijeniti tek kad dobiješ dijete, ti ćeš biti uvijek ista budala. Ti ćeš uvijek biti i bećar, i ovo, i ono, i budala, i kreten, i kurvar, da prostali gledaoci, sve dok momenta dok ne dobiješ dijete. Je li to tačno? Ja mislim, što priča da dobijem i 10 djece, ja ću ih voliti, ali mora se živjeti. Ti si pričao, ja volim žene, meni to ne može promijeniti. Mora se živjeti, šta ti je, to je moj način, stil života i Boga mi nije to tako, naš, jel? Valja usred noći i kad smo mi sad odvojeni, dok se rješavaju ti papiri i to sve, naš, valja se, moraš ti funkcionirati. Kako sad funkcioniraš s obzirom, kako vidiš uopšte ćerku sada? Pa viđam ju tako da kad dođem u Beograd ju vidim, ali naravno svakodnevno smo ja i Aleksandra u kontaktu, svakodnevno smo povezani. Vidi, sad mi je došlo do tog intenziteta da mi fali dijete i to me razdire do te mjere da mi je teško vidjeti malo na video poziv. Ne možeš da je zagrliš, da je poljubiš. Ne mogu ući u ekran, čovječe. Toliko sam se vezao, rekao sam baš i Aleksandri i pričao sam i ovako privatno ljudima. Kad je tek rodila Aleksandra, kad sam došao u rodilište, ja sam došao totalno izgubljen. Ljudi, izgubljen, ja nisam znao di sam. Kad su doneli dijete, ja ne znam kome su ga doneli. Ja gledam lijevo, ko je moje dijete? Naš sav izgubljen, sav u stresu i to. Moj drugi dolazak u Beograd, ili treći, kad je to zadnji put... Ajde da izvini, sad molim te, nisi pričao puno o tome. Ispričaj nam tu situaciju kada si prvi put video dijete. To me baš zanima. Vidi, ne mogu ti opisati koliko sam bio napet, nervozan i izgubljen. Znači, čekam, ne mogu da dođem gore di Aleksandra. Oni mi ne daju da kročim unutra, valjda i druge su žene, djeca tu. Mada ona imala taj apartman zaseban, ili ja mislim s još jednom curom. Ima na VMA da budeš u apartmanu, platiš i budeš zasebno. Ne mogu do nje, idem dole. 2 sata sam dole, novinari su vani, 2 druga sa mnom, Bruno i Petar, tu je isto Petar. Mene intenzitet, ne mogu ti opisati taj osjećaj izgubljenosti. Naš nervoze i toga ljudi rekli, vidi, došao u rodilište kao nervozan. Nisam nervozan, ljudi, ne znam di sam. Naš, dobio sam dijete, to mi prvo dijete u životu, ja zbunjen, sam po sebi i došao sam. Bilo mi neobično. Ona, kaže meni, žena ta, da li je ona babica, doktor, kako je, kaže, velika, 4 kg i 52 cm visoka. Šta je, gospođo, malo ako je ovo dijete veliko? Kaže, ona nisi ti vidio dijete od 500 grama, od 1,5 kg, ona je imala skoro 4 kg, imala, ali ona 3,900 i nešto sitno. Vidi, ona je bila toliko mala da ja nisam znao kamo ću s njom. Ja ju nosim, izlazim van iz bolnice, ovi me slikaju, a ja se bojim da mi dijete, da li mi je dijete unutra, hoće mi ispast dijete, hoće mi pasno. Ne mogu ti opisati koliki stres, koliko sam bio neartikuliran. Ali kako je izgledao taj moment kad si je ugledao? A ne mogu ti to opisati. Ne mogu ti to, od uzbuđenja se ne sjećam, evo vjerujem. Od uzbuđenja, od stresa, od ludila se ne sjećam. Samo znam da sam ju jedva uzeo u ruke. Ne znam kako bi ju prihvatio, primio. Sad je već drugi put to bilo lakše i toliko sam se vezao za nju. A znaš šta je problem? Što sam nikad u životu to nisam osjetio života mi moga. Takav spokoj i mir. Ja sam bio... Ja i Aleksandra sjedimo, sad i tu je mala, pa ja ona zaspe, pa ja onako stavim ruku na nju, pa je uzmem kod sebe, pa onaj miris djeteta. Onaj osjećaj da znaš da je to tvoje još liči na mene, čovječe, ko da sam ju isprintao. Razumiješ? Ja mali, kad poredim sliku sa njom, isti, identični, oči moje plave, obrazi moji, vrat, cijela na mene, ne možeš vjerovati. Aleksandru tješe neki ljudi da je na nju, ali mala ista ja. Kopija. Taj spokoj koji sam ja osjetio uz dijete, tu mirnoću ja nisam osjetio nikad u životu, jer ja sam hiperaktivan lik, inače po prirodi i brzi, ubrzan, zato i pričam ovako, ja uvijek sam takav bio.
taj spokoj, taj mir, taj relaks, ne mogu ti to opisati. Ili ste ono što kažu za dete, za miris bebe, da je to nešto najlepše? Ne, to je bolesno. Znaš, kad ja bi najrađe, ne znam kako bi ti to opisao, najrađe bi, znaš, ono, samo ju uzeo i mirisao ju, ono, i ne znam, ne mogu ti to opisati. To nježno biće, to djeca su anđelići mali, to nevina, ta neiskvarena bića koja tek dođu na svijet, koja nisu uspjela ni da vide opće šta je Da, ono što na ovoj moramo da našoj kažemo, planeti. definitivno da te pohvalimo, zato što mnogi bivši reality učesnici ili aktualni reality učesnici ne mare na to da će sutra njihova deca da porastu, da će da možda da vide neke stvari na internetu od te roditelje, ali ti eto i u tim situacijama kada si se svađao sa Aleksandrom i kada niste bili u dobrim odnosima, nisi pričao loše o njoj, čak ni na TikToku gde si držao live-ove. To je dobra stvar sutra... Vidi, ja da te ne lažem, ni Kad ste tebe ni bilo raskidali, koga ko će gledat ovu emisiju, ja i Aleksandra, kao ja i Aleksandra, je jako je teško kad je dvoje ljudi, a oboje javne ličnosti. I to je jako teško. Znaš, bilo bi puno lakše da oboje nismo javne ličnosti, ili da bar neko od nas dvoje nije javna ličnost, jer ono, javnost je eksponira, naš, i sve to snosiš ti posljedice svega toga. Ljudi su takvi. Ljudi ne vode više danas svoje živote, nego vode tuđe živote. Koliko raskida je tačno? Jako se teško. Koliko su bili objavljeni? Jako malo, mi se posvađamo, ljudi misle da mi to radimo, da bi to kao neko objavio, neki portal. Ljudi nisu svjesni da nas mediji i novinari proganjaju svaki dan za intervjue, za bilo šta. I onda ja i ona se porječkamo, posvađamo oko gluposti, njoj se dignu živci i blokira me na Instagramu. I oni objave prekinuli su, blokirala ga i oni misle, vidi, željni su javnosti i medija. Da kao, dogovorili ste se. Mi ne možemo biti u javnosti i u medijima, razumiješ, i nismo medijski eksponirani, pa meni treba da me ona blokira. Ja poludim kad me blokira. Kaže ona kasnije, kud sam te blokirala, bez veze naslove, kuci me, jebi ga, blokirala si. Ali imamo i te svađe, naše su već i drugačije nego što su bile. Imamo, naravno, rasprave i svađe koji svako drugi, znaš. Ja sam sad isto u nervozi, znaš, oko tih papira koje ona još sređuje i to. I kod nas su i te države i u Srbiji i u Hrvatskoj isto. Mi smo države još jedan papir. Stalno nešto fali, znaš. I onda si... A šta sad ona radi konkretno? Šta još treba da bi se totalno preselilo ovdje? Ali htio sam ti reći, znaš, da ja sad ne mažem ljude. Mi smo stvarno prošli Golgotu. Međusobnu Golgotu. Nešto je nas ljudi, niko nas tuko, ni maltretirao. Ali mi smo jedno drugom priredili Golgotu. Našim ponašanjem i našim odnosom unutar realitija i van realitija mi nismo bili dobri i adekvatni jedno prema drugome i zato ćemo vječito snositi posljedicu i naši životi. Naša prošlost, ni moja ni njena, nije bila idealna. Jeste da smo mi negdje poboljšali se i promijenili se. I ona sebe i ja sebe. Jer to je ono što sam pričao za Enitu. Ta faza neka rehabilitacije, ta faza neka odrastanja. Dobro, radite na sebi, ta faza popravljanja sebe i popravke i odrastanja. I svjesni ste svojih grešaka, prvenstveno. Ne mogu ja doći sutra tebi i reći ja sam drugi čovjek. Mora proći određeni vremenski period da bi se čovjek izmijenio i promijenio. Tako da... Samo kaži za gledalce, šta je još potrebno, kakav papir, šta to Aleksandra završava da bi konačno došlo kod tebe? Ništa, čeka se doslovno sad ovaj tjedan, da li će biti ponedjeljak ili utorak, srijedu, gotova putovnica, pasoš za malu i apsolutno sve smo u principu završili. I vakcina je obavljena druga i napravljen je prijavak boravka tamo da bi se moglo dobiti, razumiješ, papir. I ja sam odavde poslao od javnog bilježnika ovjeru da ona može preći sa djetetom preko granice. Čak su nam i to slali na vještačenje da li je papir original. Što je u jednu ruku i dobro, znaš. Da, treba se provjeravati, jedan se bude sigurno. Sad uzme jedan roditelj dijete i ode na Mars. Sad kad smo kod papira, da li planirate ti, Aleksandar, neko venčanje? Pa vidi, ja iskreno da ti kažem nisam pričao s njom o tome. Da fokus nam je dijete i prioritet nam je bilo dijete i kad je bilo u stomaku i sada kad se rodilo. Ali vjerujem da će i to doći. Vjerujem da će i to doći ne samo zbog toga što je negdje prirodno kad dvoje ljudi živi zajedno i kad imaju i dijete i vode suživot, da budu negdje i... Mada meni taj papir ništa ne znači. Meni je to samo smaranje. Ići se vjenčat, to je... Ja to tako gledam, s muške strane ugađanje žene. Meni vjenčanje ko vjenčanje, to ceremonija... Da, sigurno da bi Aleksandra volila kao da moraš obuče venčanicu. plesat ovo, kao ljudi, nešto. Meni je to smor. Ali
više žene to vole, a i olakšavati neke stvari. Reality Imanje pratit ćete putem kablovskih operatera širom Balkana. U Srbiji putem MTS kablovske na kanalu 146. Možda niste znali, ali vlasnik i direktor najveće produkcijske kuće na Balkanu, Saša Mirković, dobitnik je nagrade Beogradski pobednik. Naše glavno oružje je ljubav i prave vrednosti. Prijave za reality Imanje šaljite na imanje@hiveproduction.net. Dosta stvari planiram i neki moj Aleksandran zajednički posao kroz neko vrijeme za iduću sezonu, tako da ako Bog da, dragi, bit će sve dobro. Jedno vreme je bila problematika, ti si o tome baš i govorio javno, da Aleksandra neće da dođe zašto nema šta da radi ovde, nema čime da se bavi, draže bude u Beogradu. Da li je beba sad to promenila? Ma je, naravno, mislim da ti kaj ni ne sjećam kad smo o tome pričali, ali vidi, da dolaziš iz šume u raj, promjena je. Treba se aklimatizirati, treba promijeniti način života, treba otići od svoje kuće i svoje matične države. Znaš, naravno da joj to nije bilo na samom početku lako, ali mislim... To velika je promjena. Da. Mislim da i ona vidi, gledaj, moj njezin život, ja mislim da neće biti baš previše statičan. Mislim da će moj njezin život koji ja želim da bude ovdje u Crikvenici i ona naravno, i mislim da je ovo okruženje i podneblje koje je nama bolje za život nego neki veliki grad. Tako je. Ali nikad ne znaš, vidi, za godinu, dve možda nas posao odvede u Zagrebu, Beograd, negdje, u neku drugu državu, negdje. Ja sam lik koji se, nisam ja sad tvrdo zatupljen. Crikvenica i nikad nigdje iz Crikvenice. Možda će biti sutra Beograd naša adresa stanovanja i mjesto gdje ćemo mi živjeti život, raditi posao, ovo ono našo. Ja sam sigurna da ti imaš komentar na reality učesnika kojeg je publika nedavno upoznala, a to je Stanislav. Vidi, što se tiče Stanislava, neki moji prijatelji zajednički i njegovi iz Zagreba ga poznaju i stvarno su mi rekli super riječi za njega. On je mnogo oduševio svojim stavom kad je rekao ne, ostao je pri tome. Znači nije išao, što ti kažeš, niska strast. Što se tiče te teme nisam puno ispratio osim na portalima. Ono što izađe na portalu i to, i nešto što sam možda vidio na Instagramu ili na TikToku. Meni se taj dečko, evo reći ti iskreno moje mišljenje, toliko čini normalan, priseban. Da li si pratio njegove mečeve možda, MMA? Vidi, iskreno da ti kažem, nisam osim jednog meča, ali je radio on nije on radio s nekim bezveznjacima, nije on neki anonimus što se tiče tog sporta, radio on s nekim imenima i pazi, sama ta organizacija koju vodi Forgač FNC, koja je bila i sad kod vas u Beogradu, koja je bila stvarno priredba, šta su priredili i Miran Fabijan i Stočić i Vaso i cijela ekipa, ona je stvarno spektakl koji svi ljubitelji tog sporta mogu biti zahvalni da se dešava trenutno na ovim prostorima i da se takva ekipa, takvi dečki i sportaša uopće skupila. Da li njega uopšte možeš da vidiš sa Mionom u odnosu? Mion, isto i Ša sam jedno vrijeme pratio, volio sam njihove klipove, ja Šaki obožavam, za mene je Šaki bog. Šaki pa 100 mjesta praznih, ali nisam... Moguće da se on ponaša svaki put isto sa svakom devojkom? A takav je u tim ljubavnim odnosima, operiran je za te stvari, takav je, svako ima neku svoju, kako bi ti rekao, svoj neki način ponašanja i nešto. Meni je njega žao, taj čovjek se toliko usro sebi u život, u karijeru, u sve, mislim, nema on lošu dušu, vjerujte mi, ali on je izgorio. Da li on želi samo iskrenu ljubav? Njemu i da daš ljubav, opet bi on našao nešto. To su takvi ljudi, čezne za tim, ali kad je to razumiješ, onda bi ako je sve u redu u toj blejci i toj čagici, kako on kaže, on sve tepa nešto, Jeste. Razumiješ, ako je sve u redu u blejci, u zeki, to je njihovo, on bi opet nešto našao. Da. Takav je lik što se tiče ljubavnih odnosa, nije jednostavno odrasto, što je recimo kontra, što sam ti htio reći za Stanislava. Čini mi se da je lik lik na svom mjestu. Stabilan je, da. Stabilan tip, onako odrastao, čovjek muškarac. Koji je, ja recimo za sebe kažem, ja što se tiče stabilnosti i odrasta, nisam odrastao što se tiče realitija. Kad sam bio sve 3 sezone, nisam još negdje
došao do toga naš da budem ono, na Pa svom zato što mjestu, nisi da namazan, stanem. da, Sve nisi to ide iz godinama. Da. Kažem ti, čini mi se i par dečki mi je reklo da ga pozna. Slučajno u jednom društvu se zatekao jedan moj prijatelj koji je bio malo prije i ovdje, koji je dobar sa njim i njegovi prijatelji. I rekao mi je da je stvarno super dečko. Da je ono sport, posao, ovo ono i da je... Nije mi on opće i nešto malo što sam upratio, vidio sam jedan klip. Nisam ga uopće razumio, kao bio je smiješan klip na TikToku. I kao ne razumio se što on priča. I poslije toga, kako sam scrollao, bio još jedan klip gdje dečko nešto govori, gdje se vidi u jednom momentu da dečko konta da je došao ono u treći svijet. Naš ono, i da je u biti... Ne pronalazi se tu. Ne pronalazi se, djeluje mi tako normalan i tako jebi ga, zadesila ga zla sudbina nekih određenih žena, ako se mogu tako nazvati, nekih situacija, razumiješ, koja jebi ga, te dovede možda i u iskušenje i u neke stvari, treba i to razumjeti. Da. Ali kao ličnost i kao lik, što se mene tiče, sasvim korektan i dobar tip. Mnogo je začudilo i informacija da je bio sa Natašom Moskvom. To nisam ispratio. Da, Nataša Moskva je objavila taj snimak, da je ona zaboravila kašnicu. Da samo ide i objavljuje kao s kim je bila. Ima li neko da nije bila s njim? Ona je bila valjda i s kim je bila i s kim nije bila. Pa objavila i prepisku, onda i sa tome je bila priča. Mene je ta žena ganjala od kako sam ja izašao iz Zadruge 4. To su bile poruke već zatečene u inboxu, kako ona moja podrška, kako ona mene, pa malo javljanja, pa nešto ovo ono, mislim, šta reći o Nataši Moskvi, njezini rani radovi, kako poznaje Zagreb, tako poznaje i ja mislim i široki auditorijum što se tiče nekih porno filmova i nekih još stvari. Te vidiš, zbog takvih jednih medijskih mediokriteta koji jedva čekaju da budu dio javnosti i u toj, u tom epicentru, u žiži javnosti su meni, to su jedne nakarade. Znaš ti koliko puta sam ja mogao eksponirati nekog iz javnog svijeta? Nekog, ne samo iz realitija, nego i sa estrade i ovo i ono. Ja sam 3 godine bio u realitiju i u međunavratu živio u Beogradu. I izlazio i družio se i provodio se i koješta. Tako da, nikad mi nije palo na pamet da ja sad nekoga, zamisli koliko je to nisko, da ti nekoga na osnovu šta je taj čovjek njoj uradio da bi ona na taj način njega pokušavala da ga, kako bi ti rekao... Da je to način da ona bude medijski više Zamisli ženu, ženski mozak koji ide da se pohvali da je opštio sa nekim muškarcem. Umjesto da krije to ko zmija noge. Da danas sutra kad joj dođe taj pravi s kojim će živjeti, kad dođe tablica množenja, da ih je što manje. Jer svi smo mi muškarci takvi, razumiješ? Svi nabrajamo, zamjeramo ovo ono. Pritom u pitanju je prevara. A pritom nijedna od vas žena, nismo vas nigdje nevine vas uzeli i razumiješ naš ono. Svaka ima neku svoju prošlost, svaka ima nešto iza sebe, pogotovo žene koje su u javnosti, koje su eksponirane, koje su u medijima. Njima se sve broji. Razumiješ? I onda doslovno naš, sad da tebi, sad neko kaže, joj što nisi našao neku, evo tu iz svog kraja, joj druže, kad bi ti znao da smo mi na njoj vježbali ko na staroj poniki, razumiješ, ne bi ni spominjaju. Razumiješ, te po selima šta se satiru od kuda, njih niko ni ne spominja, ali to je tako. Kujiš. Nedavno je objavljen neki klip gdje se on, da prostiš sada, češe dole, svi kažu da mu je to od Maje. Ja nisam to ispratio, ali ne znam šta ga češe, ali znam da je mene češalo i da sam imao i ja i mnogi poteškoće tamo, što mislim nije smiješno, tužno je, ali imali smo nekih određenih poteškoća i ja i neki još momci koji su bili tamo u realitiju i naše, nažalost, djevojke, ali ajde, brzo se saniralo, brzo se otkrilo pa se i tako brzo i saniralo, ali... Zato što su odmah komentari da je to zatvoren prostor, ljudi ne paze, djevojke ne paze o svojoj higijeni prije i poslije seksualnih odnosa. Nakon, između 2 realitija rade šta rade i onda kad se vrate nazad u reality dođu, razumiješ, kao vreće pune. Da. Joj, baš sam sad preterao, baš sam svih sam nagrdio. Ima li neko da sam dobro rekao, svi će me sad prozivati? Lepo pričaš o porodici, to je najbitnije, o Aleksandri i svoje čerke. Na šta mi je najinteresantnije, to vjerojatno nećete staviti u ovo, je li to vaš kolega. Ja, inače, ne volim da pričam o nikome,
zato što sam navikao da svi se na moja leđa penju i da svi pričaju o meni. I ti ne spominješ, evo vaš kolega Dejan, njega niko ne spominje, ni ja, ni Aleksandra, a čak ni Dalila. Znaš, baš mi je Aleksandra rekla neki dan, jebote, ni ovoga ne spominje, a on konstantno i nju i nas, nas troje smo mu glavna tema, a nikoga od nas ne spominje. Onda kad ih spomeneš, onda tek oni kreću. A onda kad recimo imaju susret blizak, kao što je on imao sa mnom u Beogradu, zadnji put kad sam bio u Beogradu, onda pobjegnu na romobilu. Znaš, kaže, ja bi volio da njega sretnem, da mu čestitam i onda kad kreneš prema njima, oni po gasu, pedala, magla. Razumiješ? I to je, zato ja ne volim te prozivke. Čekaj, ti i Dejan ste se sreli? Ma sreo me, da, i pobjegao s romobilom. Ja mu udario u neku kesu, nisam stigao doći do njega, htio sam ga potapšat samo, ali kako sam mu u neku kesu tu koju je nosio udario, on tako pogasio, kaže daj zaustavi se, stani, ma kaki, magla, bend. Razumiješ? I onda to je problem toga što se tiče medija. Ti nekog prozoveš, taj vraća kontra, još pogotovo ako je kao i on takav jedan lik i takva osoba, da ne preza da li su u pitanju djeca, da li je u pitanju, znaš neke stvari koje su neukusne, jer naravno navikli su na te stvari zato što su u svojoj porodici govorili šta su govorili i navikli na neke stvari u svom životu. I onda im je sve normalno i o drugima. I surovi su, zadojeni su mržnjom, glume neke vjernika, ne ponašaju se ni približno onako kako bi se trebali, pogotovo u nekim momentima gdje vjera baš nalaže u tom datom momentu da se ponaša i onda dođeš njima u taj neki sukob koji ne koristi ni jednoj ni drugoj strani, nego samo medijima i ljudima koji se time zadovoljavaju vidjevši te napetosti, agresiju i mržnju. A kad dođe face to face, magla štrafta. Ja mu sa ženom bio, on uđe na vrata i okrene se i ode u bademantilu. On je svoju hrabrost više puta pokazao, ne on, nego mnogi. I onda kad ih sretneš, kad dođe moment, evo zato ja, svi oni koji su mislili da ja u realitiju nisam mogao nešto s nekim izaći na kraju, gledajte u 11. mjesecu Boxing Hells, na koji ću se ja dobro spremiti. Možete da sudjelujete ukoliko želite, ako ste javne ličnosti, svi ti javne ličnosti koji su bile u realitiju, neka se meni jave, ja ću im srediti da sudjeluju ove ili iduće godine u toj organizaciji, pa se pokažite kao muškarci u ringu. Da se nađu u ringu s tobom. Ko? Pa svi ti. Šta da je to izvodljivo? Kako oni se mogu naći u ringu samo da, ne znam, da gumu nose nekome. Meni koji nisam sportaš, koji nisam boksač, koji nisam profesionalac, šta bi mogao jedan Dejan da folklor, u biti on ne može više ne, zapravo htjela sam da ti stvarno pozivaš, to je sad ozbiljno sada, pozivaš, poznate lično da se prijave. Zašto se ne... Najlakše je da ti da burazer injekciju, da ju bodeš u guzicu i odeš 7 puta u teretanu. To je najlakše. Zašto se ne pokažu, ne iskušaju tako nečemu? Evo nek se iskušaju kod vas u realitiju i manje neka krampaju, kopaju i lopataju. Pa to i očekujemo. Zato sam htjela da kažem da je dobra stvar što si lepo pričate, kažeš sve si pljuva, lepo si pričala o svojoj porodici, a mi sad propagiramo baš porodicu jer naš taj reality imanje počinje 7. septembra. Šta misliš o tome? Da li bi se probao, na primjer, u tom nekom, da li bi mogao sebe da vidiš u takvom realitiju? Ne, u nijednom reality programu, u nijednom projektu koji će me na dugačak period odvojiti od mog djeteta se više ne mogu vidjeti. I ni u jednom projektu se ne mogu vidjeti gdje mogu da naškodim svom djetetu. Mislim da sam dovoljno već prije nego što mi se dijete rodilo svojom prošlošću i svojim ponašanjem negdje možda naškodio da danas sutra može neko uprijeti prstom i reći mom djetetu ovo je tvoj tata radio. Tako da od momenta kad se moje dijete rodilo ću nastojati, ne kažem da ću uspjeti, nastojat ću da neke stvari ne radim i ne ponavljam. I jednostavno ne mogu se zamisliti na dugi vremenski period da zamisli sad ja uđem u neki reality, budem 3, 4, 5 mjeseci, 10, a da svoje dijete ne vidim. I sada mi neko kaže, ali možemo se dogovoriti da ti bude onemogućeno da vidiš jednom mjesečno šta je to, na što to liči. A i zamisli ti mene u realitiju, a majku mog djeteta na polju. Pa ja napravim nešto krivo, pa njoj smeta, pa odmah negativa je kako god okreneš. Ali generalno, kako komentarišeš taj moment realitija koji propagira porodične vrednosti i negde vraćamo se za... Na šta su porodične vrijednosti? Porodične vrijednosti su ovo što sam ja jutros radio. Da radiš ogradu za sebe i za svoju porodicu. Da kopaš vrt iza kuće i da razbijaš temelje, da napraviš
sebi još jednu kuću danas sutra da ju ostaviš svom djetetu. Da, ali ako uporediš sa realitijima gde se propagira nasilje... Naravno da je bolje. Naravno da je zdravija priča, naravno da je bolje, naravno da je adekvatnije, naravno, mislim, nebo i zemlja je. Da. Razumiješ? Ali opet kažem ti, za neke... Ne znaš kad si roditelj šta je gore. Da li da uđeš kad je dijete malo i da propuštaš one najljepše momente kad dijete treba reći tata, mama, hoda, da nešto. Ili kad je dijete u pubertetu ili u adolescenciji. Kad si mu najpotrebniji kao otac, kad je tako to. I ne samo kad si mu najpotrebniji kao otac, nego kad to utječe direktno na to dijete da mu upre neko u školi prstom i kaže tvoj tata je jučer radio to i to. Da. Ali oni ne razmišljaju o tome tako. A za mene to nisu adekvatni roditelji. A Filip koji je lud, koji ne znam šta radio, smatra da će biti adekvatniji roditelj od svih tih koji smatraju sebe kao nekim roditeljima i nečima. Svoju djecu vide, više sreću, Također moramo da se osvrnemo sad pred kraj našeg intervjua i na tvoj odnos sa Kristijanom Golubovićem. Bile su neke priče da te neke sačekuše, da... Šta se tu dešavalo? Može da nam objasni? Ništa, u principu vidi. Gledaj, on je dosta lik ko ja, šta na umu, to na drumu. Kaže svašta i o svemu. I često je on znao stvarno o meni govoriti u superlativu i mene pohvaliti, ali često je znao, brate, mene oprat, naprat me, nema šta nije znao reći za mene. I onda ja i on smo u biti bili korektni i uvijek i dobri naši u tom realitiju. I onda sam ja negdje u realitiju povučen tom ljutnjom toga što on izgovarao, rekao neke određene stvari koje se njemu nisu svidjele, onda je tu bilo nešto kroz medije. U principu smiješno, i on ima svoj život i ja svoj život. Negdje baš jednom kad smo se susreli na TikToku na live-u se spustila ta lopta. On je čovjek koji je mnogo toga prošao, on je čovjek koji meni može biti otac, on je čovjek koji isto ima 2-3 male djece, ima svoj život, ja imam svoj život. Na kraju krajeva nikom to nije ni potrebno. I mislim da Misliš da je to jednostavno bila halabuka oko realitija? Da, koji mnoge stvari koje budu, razumiješ, ali recimo mi smo, ja i on, bilo je tih prozivki i to ispustila se lopta. Na tom TikToku ono se još bila podigla i onda se spustila lopta, niti više on mene spominje, niti ja njega. Razumiješ? Šta je on negdje i rekao bio jednom u live-u na TikToku, možda je u pravu. Kaže, prvi on trebao da se izvine i da spusti loptu i da nešto, ja sam stariji, ja sam prošao koje šta. Moguće. Kažem ti, zato ja ne volim istupati u intervjuima, jer kažem stvarno šta mislim o ljudima. I onda ljudi, i u reality, onda ljudi na konto toga krenu na tebe i tako se zavrzma. I ko je tu, evo, reci mi, je li profitirao Kristijan Golubović sa svađom sa Filipom Carom i Filip Car s Kristijanom Golubovićem? Pa nije, zapravo ne. Čitatelji, mediji, sedma sila, idemo, hype, ludilo, ovo, ono, vamo, tamo, naturira se priča, svima dobro, a šta? Njegova žena, njegova, ne znam, obitelj uzme i pročita nešto ružno ili moja. Samo njima stres. Nama ništa dobro. Mi bolje da smo se posvađali pa da nam se neka televizija nazvala i rekla, evo, izvolite, ne znam, suočite se sučeljavanje, neko, ali plaćeno. Plati pa se klati. Razumiješ? Zato meni više tih nekih svađa i medijskih, tih nekih istupa na takav neki način, već mi dozla Boga. Da li ti je sad, što kažeš dozla Boga, da li si sad spreman da se smiriš skroz? U smislu devojaka, ja sam dosta sam se smirio, ne mogu pričati o budućnosti, ne znam šta nosi dan, šta nosi noć. Prosto, da li imaš želju za nekim ludovanjem i tako? Život nemam, ali život je nepredvidiv, mi planiramo, Bog se smije, ja stvarno želim svoju porodicu na okupu, svoju kćer u svojem naručju i to je meni ono što je moj plan. Da li ću živ biti sutra, ko to zna? Razumiješ? Sad da ja nešto izađem tu ispred mene i kažem idem za fratra, idem za monašiću se. Kakve su to budalaštine? Hoću, meni trenutno je moj život izmijenjen. I mislim da će uz moju kćerku, uz odrastanje moje kćerke, moj život biti sve stabilniji, sve mirniji, sve normalniji. Da li bi volio da tvoja kćerka bude medijski eksponirana u smislu da bude javna? Ne, u smislu da bude, ne mislim da je ti pokazaš, nego ona bude poželjela sutra. Znam šta želiš reći, ne, ni u jednom mogućem smislu osim sporta. Jedino, znači, ako bi bila, ili eventualno sad, a mislim da je i to, da je i to Đavolja Varoš, i gluma, i muzika, i estrada, i to je Đavolja Varoš, i ne želim to svom djetetu. Šta bi voleo da ona radi u životu, ovako, kad ti razmišljaš? Volio bi da radi ono što ona voli, što nju bude zadovoljavalo, ali moje negdje želje bi bile
se posveti onim stvarima kojima sam ja mogao da se posvetim, a nisam. I onim stvarima za koje sam ja imao potencijal da se posvetim, a nisam. A to su škola i sport. To su dve stvari koje jedine mogu čovjeka da izgrade u jednu normalnu, kvalitetnu, pozitivnu ličnost i da mu donesu nešto dobro. A sad si rekao da bi volila da tvoja ćerka da se bavi onim što ona želi u životu. Šta ako ona u jednom momentu poželi da uđe u reality? Da, kakav reality? Valjda dotad, dok moja kćer odraste, valjda tih budalaština neće više ni postojati. A kamoli da kut koji... Ali možda ona upozna ljubav svog života. Svi mi koji smo završili nekada u realitiju, svi mi smo ili imali teška djetinjstva ili išli krivim putem u životu. Znaš, iskrenuli negdje sa nekog puta. A moja kćerka sigurno neće da niti ima teško djetinjstvo, niti će moći da skrene sa krivog puta. Dobro, da li ćeš ti biti tu za nju što se toga tiče vaspitanja? Da li ćeš biti strog otac? Pa moguće da hoću. Jer odmah se vidi da si nekako slab na nju. Da, neću biti vjerojatno strog, ali ću biti zahtjevan. Ja sam već sad zahtjevan. Znaš, neću biti strog. Mislim da neću imati srca da budem strog prema svom djetetu, jer ni moji roditelji nisu bili strogi prema meni, ali tu su pogriješili, su napravili kretena od mene, ali nisu bili strogi. Razumiješ? Nego njinje, njanje, ovo ono, i onda ti kad poludiš kasnije, kasno je. Razumiješ? Ali ću biti zahtjevan. Znaš, tražit ću od nje radnu naviku, disciplinu, brigu, razumiješ, i povezanost za svog oca, za svoju majku, za svoju obitelj i te neke kvalitete koje smatram da svako dijete treba da ima. A moja briga je da ti imaš sve ono, možda i što ja nekad nisam imao, u datom momentu i u svom djetinjstvu. Znači, na meni je da ti omogućim sve, razumiješ, što je tebi potrebno da živiš život iz bajke, pored toga što sam ja malo čaknuti, što sam ja radio, što sam radio u realitiju. Da živi kao carica. Tako je. A na tebi je da ti svom roditelju i svojim roditeljima, svojim nekim, ali to je već ja vidim po njoj da će to biti jedno, prvo što je to jedno prezdravo i predivno stvorenje i već ja vidim na njoj da će ona biti premilo i predrago i predobro dijete. Razumiješ? Ja to osjetim, ja to vidim. Ona je već sad malo i naprednija. Naši doktori su rekli, diže ruke, to rade djeca. Već 2-3 mjeseca ona je to počela s mjesec i po dana. Već i i onako vidiš ti posmijeh, vidiš jedno dobro dijete u njoj. Rekao si da fizički liči na tebe, da. A po karakteru? Pa ne možeš vidjeti tako. Ako možeš, odmah da vidiš. Ali mislim da i po karakteru kao ja, ako ćemo uzeti u obzir da je karakter naš, ona ne voli da je u rukama stalno, da ju se nosi, da ju se... Znači pažnja. Da, voli tu pažnju, voli tu nježnost i to sam i ja isto kao dijete uvijek volio i nekako, ne znam. A ima i moje i Aleksandrino. Mislim da ako Bog da će sve ono dobro što mi posjedujemo u sebi ona da pokupi, a ono loše da mi ispravimo našim odgojem. Kad smo kod roditeljstva, da li si uspeo da smiriš te odnose sa Slovenkom? Bilo je dosta naslova. Okej su, moji njeni odnosi su okej, od samog izlaska i od toga i kad je Aleksandra prije nego što je bila trudna, već su naši odnosi sasvim okej i ono. Da. Stvarno je žena, mogu reći da je žena toliko posvećena i maloj i da je toliko okej i fair i prema meni da stvarno nemam riječi. Znaš, ruku na srce kad bi rekao nešto ružno za ženu, ogriješio bi se zato što je stvarno korektna. Znaš, i puno je od pomoći i tu je i Aleksandri i stvarno nemam riječi. Sve okej. Nedavno je još je posljednje pitanje. Nedavno je Aleksandra izašla u medije i rekla da si ti novi čovjek, da si totalno drugačiji, baš za medije. Pa znaš kako, drugačiji sam. Da li ti vidiš da je Aleksandra drugačija? Da. Mislim, ona se izmijenila od onog momenta kad sam ja nju upoznao u Zadruzi 4 do momenta do Zadruge 6, ona se promijenila dosta. Stvarno se promijenila negdje, od momenta od kako je ušla sa mnom u odnos do dana danas, to je totalno drugačija osoba. Ima ona negdje i svojih nekih nedostataka i nismo svi idealni i ne možemo se svi slagati u svakom momentu, ali mislim da se od momenta od kako se ostvarila kao majka zaista na pozitivno izmijenila do maksimuma i stvarno je odgovorna, stvarno je
kako treba biti. Stvarno, ja ne mogu naći zamjerku, jer ja nemam problem. Ja funkcioniram vani, što se tiče, kad imam nešto za zamjeriti, to ko u reality, ja to kajem. Kad ste vidjeli mene u reality, da ja sam čekao da odem sa djevojkom ispod poplona da joj drobim na mozak. Rekao bi joj odmah. Da. Razumiješ, tako i za nju. Stvarno, što se toga tiče, stvarno je super. Hvala ti puno, Filipe. Nama je bilo zadovoljstvo večeras da pričamo sa tobom. Zahvaljujemo ti se ispred Hype televizije takođe. Hvala vama i također, bilo mi zadovoljstvo. Sad nam duguješ, mi smo došli kod tebe, sad ti moraš kod nas. Kao je uvek iskren i srčan i hvala ti puno na tome. Filipe, zato smo i tu i hvala ti što imamo saradnju. Hvala vama i vašim gledalcima i ovima što me vole i ovima što me ne vole i svima želim im sve najbolje i neće tako skoro da me vide ni u jednom intervjuu. Hvala ti na ekskluzivi. Hvala vama.